Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Az Allohi mehrubon дуогӯ ҳастам ки худованд ҳар ҷое ки бошен дар ҳифз ва амонаш нигаҳбонтон бошад. бародарони азиз ва гиромӣ, ду масъалае ҳаст ки аз ман суол кардан мехоҳам навбат ба навбат дар атрофи ҳарди инҳо барои шумо маълумот диҳам. яке суоле ки касе гӯяд ки агар худованд макон надорад вай кофир аст. дуюм масъала масҳ бар болои ҷураб. оё дуруст аст ё нодуруст? бародарони азиз ва гиромӣ, иншоаллоҳ ман дар масъалаи масҳ бар болои ҷураб барои шумо аз далелҳову ҳуҷҷатҳое ки дорем ба самтон мерасонам. дурусту нодурустша иншоаллоҳ шумо худтон инҷа алҳол мешунавин. вале ки ҳар касе ки гӯяд аллоҳ макон надорад, ӯ кофир аст. ин хеле сухани хатарноке ҳаст, бародарони азиз. ин суханро фақат метавонад он касоне ки гӯянд ки онҳо ҳақиқатан ҷаҳлу ҷоҳиливу бефаҳмии онҳо, бародарони азиз, зиёда аст. аз ин лиҳоз ҳеҷ гоҳ ин суханро шумо қабул надошта бошед, зеро ки иншоаллоҳ ки ман дар ин бобат барои шумо маълумот метиҳам. вале ин қадар донем ки мо фиқҳе дорем, фиқи акбар, ки иборат аз ақидаи ҳазрати имом абу ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ ҳаст, ки бисёр китоби муътабаре ҳаст. ва бар ин ақидаи имом абу ҳанифа али қорӣ шарҳе нависондан ва шумо шахсияти али қориро метавонед ки бо тариқи интернет фаҳмед ки вай чӣ гуна олим аст, чӣ гуна хизмат кардан, ки ҳатто ҳадиси саҳеҳро аз ғайри саҳеҳ ҷудо кардан. дар ҳамин шарҳи фиқи акбар худи ҳазрати али қорӣ мегӯяд ки агар касе бар аллоҳи меҳрубон макон нисбат диҳад ки худованд макон дорад, яъне аллоҳи меҳрубон гӯяд дар арш аст, ё бар худои меҳрубон ҷиҳат, мисол самт, сӯй ё масофа ё амсоли ин агар нисбат дод, ҷаноби али қорӣ мегӯяд ки вай кофир аст. ҳамчунон бародарони азиз, фатвое дорем дар машҳур фатвои оламгирӣ ки ба фатвои ҳиндия машҳур аст. соҳиби инам, бародарони азиз, мегӯяд касе агар ба худованд макон нисбат диҳад, ин инсон мегӯяд кофир аст. барои ҳамин худои меҳрубон муназзаҳи аз макон аст. худованд макон надорад. бародаро, иншоаллоҳ ман дар ин боб барои шумо суҳбат мекунам. алҳол бародарон азиз, хоҳиш мекунам гӯш андозем ки масъалаи масҳ бар болои ҷураб аз нигоҳи мазҳаби имом абу ҳанифа ва мазҳаби гӯем чаҳоргона, чӣ имом молик бошад, чӣ имом шофиӣ бошад, чӣ имом аҳмади ҳамбал бошад, чӣ имом абу ҳанифа бошад, ҳатто бар инҳо ҳам тӯҳмат заданд ки гӯё ин чаҳор мазҳаб иҷозат доданд ки бар болои ҳамин ҷураб ё наскӣ мегем, бо забони русӣ аслан худо мо наскӣ мегем, ки ҳамин наскиҳои тунуке ки дар помон дорем, ки ҳатто ҳамон асари пойҳои мо шумо аз дохилш метобад, гӯё ки ин чор мазҳаб бо ин рухсат додан, як тӯҳмате бар ин чор мазҳаб задан. бародарони азиз, хуб гӯш андозем ки назари мазҳаби худмон дар ин боб чӣ аст ва иншоаллоҳ назари мазоҳиби дигарам барои шумо ман худо хоҳад мерасонам ки дар ҳамин боб чӣ мегӯянд.
назари имом абу ҳанифа, бародарони азиз, дар ин боб мо дорем ана ибораҳое дар фиқҳи ҳанафимон ки ва яҷузу лмасҳ ала лҷавраб муҷалладан ав мунаъалан. анамин бародарони азиз ва гиромӣ, мазҳаби имом абу ҳанифа масҳи бар болои ҷурабро иҷозат медиҳад ба шарте ки муҷалладан ва мунаъалан бошад. муҷалладан ва мунаъалан яъне чӣ? маълум ин ки чармкорӣ ё наълбандӣ шуда бошанд. чармкорӣ ки қисмати болову поёни ҳамон ҷураб гӯем аз чарм иборат бошад, аз пӯст иборат бошад. наълбандиш ҳамин аст ки поёнаш чарм дошта бошад, болош агар латам ки бошад, зераш чарм дошта бошад. ана дар инҳо ҳазрати имом абу ҳанифа, бародарони азиз, рухсат доданд ки агар масҳ болои ин бошад, иҷозат аст. ва када ала сахинайн ва ҳува қавлуҳумо, ва инчунин масҳ бар болои ҷурабе ки сахинайн бошанд. сахинайн, бародарони азиз, ҷураби бисёр сахт бошад. ҷураби бисёр сахте ки ҳатто ки дар под вақте ки мепӯшиш бе ягон бебастан дар под мисли мӯза ворӣ бестад. мисле ки дар мардуми тоҷикистони мо, дар мардуми помир ин гуна ҷурабҳои бисёр сахт мебофанд ки ҳатто қуввати дар роҳ баромадаву мақсад бе ягон пояфзол пӯшидаву роҳ гаштанда қуввату қудрат доранд. ин қавли имомайн ҳаст. қавли имомайн, қавли абу юсуф ва имом муҳаммад аст ки онҳо дар ҷурабе ки ғафс бошад, сахту мустаҳкам бошад, шафофу нозик набошад, иҷозат доданд ки болои инҳо маҳз кашид. яъне бародарони азиз ва гиромӣ, аз мазҳаби имом абу ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ мо фаҳмидем ки ақидаи ҳазрати имом абу ҳанифа чӣ будааст? анамун муҷалладан мунаъалан, яъне болову поёнаш чармкорӣ бошад. дуюм ҷурабе бошад ки зераш чарм дошта бошад, то қуввати бародарои азиз тай кардани роҳра дошта бошад. ин ақидаи ҳазрати имом абу ҳанифа аст. вале ақидаи шогирдҳои ӯро фаҳмидем ки болои ҷурабе ки сахт бошаду мустаҳкам бошаду яъне роҳ рафтанда қуввату қудрат дошта бошад, болои инам маҳз кашидан иҷозат. агарчанде назди шогирдҳош анамон мақсад чармкорию наълбандиш шарт нест. ҷураби ғафс бошад, мустаҳкам бошад, иҷозат аст бародарони азиз ва гиромӣ. аз ин лиҳоз дар назди 4 мазҳаб бародарон, чӣ имом шофиӣ бошад, чӣ имом аҳмади ҳамбал бошад, чӣ ҳазрати имом молик бошад, ҳамаи инҳо иҷозат доданд бар болои ҷураб маҳз кашидана, ба шарте ки аз ҳамон гӯем шартҳо агар иборат бошад. мисле ки ҳазрати имом молик мегӯяд ки мисли қавли аввали имом абу ҳанифара қабул дорад. мегӯяд ҷураб ба шарти наълбандӣ бошад, яъне зераш мисол чарм бошад, ё болову поёнаш агар аз пӯст иборат бошад, инҷода мегӯяд иҷозат аст болош маҳз кашид. ҳазрати имом шофиӣ ҳам бародарои азиз ва ҳазрати имом аҳмад ҳам мегӯяд ғавс бошад, мустаҳкам бошад ва роҳ рафтан ба онҳо мумкин бошад. дар болои ҷураби тунук ва шафоф
برادران عزیز هیچ کدامی از صاحبان مذهب اجازت ندادند. از این لحاظ اینهایی که میگن بالای یعنی جورب صاحبای مذهب اجازت دادن، اینها برادران عزیز این صاحبای مذهب تهمت میزنند. برای همین در تمام کتاب‌هایی که داریم هیچ کدامی از کتاب‌ها نامد است که در بالای جورب تنک شما مقصد محض کشین. حدیثی را که برادران عزیز میارن که انشاءالله خداشون هم قائلم بر این که در این حدیث ضعف وجود دارد و حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه در حدیث رقم 99 میارد که بسم الله الرحمن الرحیم ان المغیره ابن شعبه قال توضأ النبی صلی الله علیه و سلم و مسح على جوربین و نعلین و قال ابو عیسی الترمذی هذا حدیث حسن صحیح. برادرای عزیز و گرامی، امام ترمذی این حدیث آورد که پیامبر گرامی طهارت کردند و محض کشیدن بر بالای جورب و نعلین و پای افضلشون و جناب امام ترمذی این حدیث می آورد و حکم حدیث میگد که حسن صحیح، یعنی حسن است و صحیح است میگه. ولی برادران عزیز و گرامی، جناب عبدالرحمن مبارک فوری که خود امام ترمذی را شرح نویسانده است، کتاب داره به نام تحفة الاحوذی، و حضرت برادران عزیز و گرامی در این حدیثی که با حکم حسن و صحیح آورده است این را رد میکنه، این را رد میکند با دلیل های قوی و حتی میگد از نظر اکثر اهل علم به مانند امام مسلم و امام احمد و یحیی ابن معین و علی ابن مدنی این حدیث برادر عزیز میگد حکمش ضعیف است. یعنی این حدیثی ضعیف به دست برادران عزیز و گرامی که مس در بالای جورب جایز باشد. ولی ما چگونه که قید کردیم اگر بالای جورب محض جایز، ولی به شرطی که جوربی باشد که گفت ابو حنیفه یا چرمکاری باشد یا زیرش نعلبندی باشد یا اینکه ثخینین باشد، سخت باشد، مستحکم باشد، ببین قوت راه گشتن بر او باشد. همچنان امام های دیگری که به این همشون فتوا دادن و خود همین حدیث برادران عزیز و گرامی جناب امام ابو داود وقتی این حدیث میارد که انا حدیث 159 را میگد حدثنا عثمان ابن ابی شیبه عن وکی عن سفیان ثوری عن ابی قیس عودی هو عبدالرحمن ابن ثروان عن حذیل ابن شرحبیل عن المغیره ابن شعبه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توضأ و مسح علی جوربین و نعلین. همینجا ابو داود وقتی حدیث میارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نام این شخصیتایی که از بالا روایت آمد که حضرت محض کشید بر بالای جورب و نعلین و قال ابو داود، جناب ابو داود چی میگه؟ کان عبدالرحمن ابن مهدی لا یحدث بهذا الحدیث، میگه حضرت هیچگاه این حدیث عبدالرحمن ابن مهدی نگفتند و در پاورق این حدیث برادران میگه که وقد ضعف ابو داود هذا الحدیث. البته ابو داود این حدیث هم تضعیف کردند چگونه که علمای را که در بالا من ذکر کردم. ولی برادران عزیز و گرامی در خود همین امام ترمذی از نام ابو مقاتل سمرقندی میارد که میگه دخلت علی ابی حنیفه، من پیش ابو حنیفه در آمدم فی مرضه، وای بیمار بود، میگه الذی مات فیه، بعد همون بیماریش میگه خدا رحمت کنه از دنیا گذشت. فدعا بماء، میگه آب آورد
آب گفت آب بیارین، آب آورده. میگه فتوضع و طهارت کرد و علیه جوربان، میگه در پاش همون جورب داشته است. فمسح علیه ما، بعد میگه بالای همون جوربش در محض کشید. ثم قال فعلت اليوم شیئا، یعنی کاری را امروز انجام دادم که لم اکن افعلوه، یعنی تا امروز این کار کردگی نبودم. مسحت علی جوربین و هما غیر منعلین، یعنی محض کشیدم بر بالای جوربی که یعنی چرمکاری و نعل در زیرش نداشت. زیرا قول ابو حنیفه چی بود؟ این بود که چرمکاری باشد یا زیرش چرم داشته باشد. یعنی امروز بر جورب محض کشیدم که سخن شاگرداش سخینین بود، یعنی جوربی سخت و مستحکم بود. زین لحاظ بسیاری اولی برادرای ما را فریب میکنن یا دروغ میبافن یا تهمت میزنن که ابو حنیفه در آخر عمرش از فتواش برگشت. نه، از فتواش برنگشت. یعنی از فتواش برنگشتن به معنایی که حضرت در حالت بیماری بود و از همان فتوایی که چرمکاری و یا زیرش نعل باشد مقصد برنگشت، بلکه بر بالای جورب محض کشید که یعنی سخینین بود، جوربی سخت بود، جوربی مثل موزواری راست می استاد که این فتوایی گویم که شاگرداش امام ابو یوسف و امام محمد بود. یعنی او جوربی در که ابو حنیفه محض کشید این جوربی رقیق و شفاف و این تنوکه که امروز اینا فتوا میتین از این عبارت نبود. برای همین برادران عزیز و گرامی این سخنی گویم چی امام ترمذی و چی امام ابو داود و حتی اینا را در سنن کبرای نسائی و همه این حدیث رد می سازن، ایرا تضعیف میکنن و سخنی صحیح و درست انا همونی هست که اگر جوربی سخت باشد، مستحکم باشد، که مثل همین محصیایی که امروز تاجیکای ما میپوشن مثل همین واری، یعنی به حال خودش به نفس خودش راست می ایستادگی باشد، البته در این برادران عزیز جایز و درست است. شما در نسکی های تنوکه که اگر محض بکشین با اون نماز خواندن شما درست نمی شود. الله مهربان در پناه رحمت و عصمتش نگهبانتون باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.